Sugot kong kabarangay, kini keng barangay Santo Domingo, isasan metong taya pa sa bayo. Hintune, magserbisyo keng baryo. Kagawad, Willie Cruz, Team Liscano 2023. Kenina, tara kaluburan, isan metong tangan. Kang Konsal Willie Cruz, yaing kailangan. Ayasahan taya, karas keng pamanungkulan. Ikonsal Willie Cruz, yaing ihalan. Kagawad, Willie Cruz, Konsal Willie, yang tunay kailangan tamo. Konsal Willie, dapat siya keng pamagservisyo. Konsal Willie, kukulisap daring tao, yaning suportan nyo. Konsal Willie, etaya po kakalingwan. Konsal Willie, keng daratang halalan. Konsal Willie, ito na katamong pagsilbihan. Kagawad, Willie Cruz, Team Liscano 2023. Bilabas pandemya, ikitayong gewana. Buong Santo Domingo, hirutana. Karente pakit na, lugod ka rin kabaryo na. Ete tugot, pininan na lang ayuda. Kagawad, Willie Cruz, Konsal Willie, yang tunay kailangan tamo. Konsal Willie, dapat siya keng pamagservisyo. Konsal Willie, kukulisak daring tao, yaning suportan nyo. Konsal Willie, etaya po kakalingwan. Konsal Willie, keng daratang halalan. Konsal Willie, ito na katamong pagsilbihan. Kagawad, Willie Cruz, serbisyong ayasahan, karas keng kagipitan. Kang Konsal Willie Cruz, isan metong tangan. Serbisyong iba't keng puso, karera yan nakita mo. Oras na Santo Domingo, ilaren iboto nyo. Kagawad, Willie Cruz, Team Liscano 2023. Konsal Willie, yang tunay kailangan tamo. Konsal Willie, dapat siya puking pamagservisyo. Konsal Willie, tutulisap daring tao, yaning suportan nyo. Konsal Willie, etaya po kakalingwan. Konsal Willie, keng daratang na halalan. Konsal Willie, ito na katamong pagsilbihan. Kagawad, Willie Cruz, Team Liscano 2023.